under 14 Lunglei BOR le Kolasib BOR te second half an le dona Lunglei BOR hian first half a goal moi takam khunga chim hang chuan in khel man la hroi mek ani second half an le dona second half a hian nge thlengang uluk takin en le tiang Lunglei nan da lu khala Ezra ni handball ate handball lo kamal pui ni kha ti Lunglei lam in halfway line trangin on head chuaka head tha chuang ai sem rim mana a thopal ni mo ka lo en lo lai Lunglei BOR in corner let's run that chuaka te khoi mana ngul la zim man lo Kolasib BOR ten 9 pe a saya te monggo Lunglei la min join te kan lo dang khiu a Brandon a khop chera Ezra te wa bum la lem malama siama Lunglei keeper in pet chuak chelo khom mai wala na le Lunglei la min lên ti dik zal mai pegan venga en pass na lu tok Brandon na block tha barnata kalpi the jela barnata on cross mana Lunglei la man lo tam deu hlek ani peka tackle thal tok Ezra te let mek nal tok siam an ti tutlat mai free kick uyom hle mai a Lunglei player khan an ti thakar mai kha chu siam ha ti lo se zo lam viawang Ezra free kick a peta ai second ball am lo triente head tur khan an pet la mase goal an nai to wain direct kha cha ve deu nge mani over lau deu box si chi tiang vela pet chu ning ria Brandon te a Sayan join dona siama lo dang mana sa siama na heta ball kick long ball pe le a va drop dik da sat na chan san le ya chuang ale na just mana second ball an nei zawa Lunglei player an lo la hlo e Azuria Bernard corner Kolasib pian set piece train khung theng em o an khung fo to sai ram pui le Azuria te defender te he turan luta sa pui na he ta amaro chuin block deu ni head le a vat teu si red ni chin corner khan in au lo ni han pani kan head rual du na Kolasib lampang ka peka Lunglei la min da lu ta du ngin da man chia big lawa anaya Azuria Bernard an karbum vela te tan run dalut alo receive per shred abo yo am te receive trap sen pe ga ran thoi thabiu tek lu jewa offside bi lo ni o a lo mang khu
ai van timing về sai giang bây slip lẹ pet chuộc thầy lâu tre bạ sếp mình sao mày lúc pet mình nghe mà này có gì là bằng thôi từ dòng luôn lẹ lúc lẹ là mình đang bật luôn lẹ sai giang bây that's right xem phô làm rất rồi Bernard làm bụi trà ông ấy defender inside đâu trà riêng mãi Bernard Robina xem mà chance này ai đúng cái pet lâu atur dewa ni Zaria Brandon na doing receive low Brandon na soda sang ta set Bernard Azram defender pet shoga Zarian lo ti boya Brandon Azra tete xem à phô lo hòm tận mỏi lúc này là mình drop lụt đó nè thời gian cuối này hết á Brandon mình block à lúc này là mình chẳng thở riêu à tete nó khỏi bùi á Brandon ăn chân sân này lúc này mình chẳng lệ lát mày chân sân này để đón chuông lên xem rem mình đâu à Azaria Bernard ăn dalu ta lúc này là mình lên phải định lệ lát gel mày Brandon block al gel à shot na chance second ball không ạ ai solo chia saya tete saya ball change sa Zarin here Bernard karboma làm lulum tuma vắt tiêu cross pan lâu yếm lấy mà nô lên là bình chân sân này để đón em anh pass xuống về lát máy Ezra Bernard lost lát yếm về Zaria fall kha ham lên nó này kham ball chân lâu vậy keeper ang siyempre man tete tano virtual ka Brandon Siama karpulja Ezra Atroya block out corner Kolasib BOR in corner pedona defender ten run luta pekale sa jampuya corner le siama Atroya na lo denge wheel to Kolasib BOR corner pele halona corner boy thum na malay ang chun se corner boy thum penalty avat uyoma sa jampuya san nei tre ba alo nung deu to ni lule la bangin hun manan thiam ve to tlat 1-0 lead meka wangin Kazapuya Siema Tete Brandon Siema
Lunglei lamin man la suai thamong tran de na sieta avain tran pui thae ma hlom tre balom le Brandon a plate slipper Sure. Saya dalu ta mispa so mani har ve de bok thina ni tete peka lo chan nim han lawa arjerian head let le pekan clear ta seman head slipper Brandon sa Brandon Siama hold lat kha jo Lunglei lampang striker Saya tete rồi share saya chuang long ball saya tete tete dalu ta Lunglei men pet so le tho tan bum na le siama dalu ta block man Lunglei la pang gol bulan ding len to emani Azaria Bernard anti tuta Bernata free kick pet li je maya Lungoi lo going to boy do rap fall to nu ball and pet chuak lui khan ho deu ber ani Kolasib lamin Bernard an pet don ani poi mo don khop maya ikoi le jar gol kan mu thei nge mo goal atea ku onding khun tam khop maya khat muk ma avateu mara zotina ania goal te de bang hianin goal khum nu chuanin over tlau buizel me long bowler an pe thuta pegang tira Azaria Bernard Folom tat sulam sonin under 12 lampang Kolasib in lo play goal ni son lom dar khop bai de pen goal to kum pachi alowa Kolasib under 14 BOR lampang in free kick peka mangin an pe dona sipur su thai tangmo Singer bolo ma ai vau yom va malaman dalu ta offside low box ya chuanga lo dang mana saya Brandon Bernard Hazra full lo titlat mai sai sama
thế thì rồi nó bằng mua ăn chế muông tàu hộp này có xuôi tuôn đi bốc à Brandon Zaria Bernard vẫn là chuộc tre sàn lâu là lâu em mình lâu Kolasib ta mình một thằng tổ không mấy chuộc ăn xí ra Zaria phải hoa lá Kolasib hụt xuân na hun này thấy đó em Bernard Brandon Zaria keeper chuang á sai jam puya siapa siapa anda dalu dah sai jam puya Ezra phố lom lệ tổ hàm về từ sáng này đây còn được tổ nè có nhiều mấy mà xí xét này zone này zone Lunglei BOR là mình bên gold velen golden một chút xíu luôn đặt trade làm bằng số lên drop á Brandon head bị là Zeren head xuống lên hoa là Eka kan dong tiboy mana chuangan sira jari penghala Bernard and drive luta Lunglei lang pang defensive ng khel to ni Johnson ni thidon en pe kan ron pet pero handball ham lawa Algeria clear ball pe mana John head slip Son under 12 lampang BOR Kolasib ten pet goal vele ni Lunglei BOR te 1-0 man throya a mine point nian motowa Kolasib lampang hian in mine point lian moto ni tete Ezra and block man lot Zaria pegang ball ngala tete saya Lunglei BOR offside lat khachu saya tete siama lalu thengem siama so da sang siama khu on check na sabak Lunglei khan defensive finan khela an goal nei chuan an hum him ta ni chau chau kan lom puya chau lo jo kan wi pui le mai khel le tur an la neya ta chuan dit mun chiang chho zel don ani khanin Lunglei point li an nei ve point ngan nei ta Kolasib hian in point lin nei a voina hian in khel ni an la nei ni Lunglei te point khel ni tho an la nei ni khel mo no ko ma ya khel le zela du sakna an la ne fancy fan khel chuan in goal te box ya goal nei chun ven in khaul ve du tlat ma le pe kha thata ka khel zel turin vai in thei top chu zel te se